Kan hatena notice right DMIT to kisai psychiatrist po te kipatina notice kiswa khat 2019 ang kiswa khat na muwa confusion om jakena yai video tom chikina kong explain som dile DMIT chi 2004 pat anaki panta test anaki conducta ahia tua notification ong so khat 2019 ahia enni mem leo chen kum som wal hit nungang kiso ahia khatna ni na class 12 tunglam lai sin na hiwa le na thema ma dewa yai school of thoughts te na yai bang am kharong ki pathak nge le yai lam disadvantage criticism chi ya mai ken advantage a khoi na to anya ke zil ho me ve ma father of psychologist Sigmund Freud bang le điểm na be hi lo ve complaint am piom hi le ke sin to ho mania ki la ho me be idea wai ma bang adi MIT le complaint ngom tham ma le om hanga kha gam za som nga 150 countries wala dai ts ki jang le la hia India ki ai lo India sunga le state kim phia la council rom te sakisai a hia bang hiam illegal hiam thilo lo hiam hi le mi na na kho sakhin ding ai wai ja ka lumuang ta ke no mun lan ke ma mai la ka zil ma muang lo ma ka ya aga la pate tin chu amuan huai ke ya ba na yai palm reading te to kha mi tam zoi na ki thei buai se ka ma in chen wai ja ka palm reading te lo ma ban prediction na to ki sai vai hi lo ve ya ipiang pi thil te ki chiang ta kai thei chiang a i ma ba na ya ki hyang non lo di hyang khato me ve abik ta ka personality type apat recommendation suggestion ong kipia aki hyang nge non lo hi mem di DMIT report sunga point sagi ya mo me ve white chu dam song ki hyang non lo de in adanga recommendation adang te pen intelligent base ang kipia a white hi chianga intelligence pen up down the ve iki kep dani na in ilung ru na ki pata ina zil tam do chi bangomai ke le environment nong puak hiat bangom mo white pen le DMIT pen kha in bo ni ve piang pia pat wai ja ka hai te pen kha ki heng to den de a ki heng to le bang chen ki thei de psychometric test multiple intelligence test te apat et thei ve a ki heng te pen ko ya ke ya koi hat pen koi hat lo pen chi kong thei ma in chin yai psychometric test song hi chang le lam dang ma khat chu a hat rual do teng kha hat ve lai ve man se me DMIT report to psychometric test de aki et ka chang kan en ka ka mi tam pia report na bo ta ka ja ka a hat te kha ki hat rual thau lai ve ma ave ka chuki bang tha lo ja chu student pen ki kheng ki improve to de nai ja ka kha ki bang chu ki bang lo hi le a hat rual ten hat do lai ve a hat lo do ten hat lo do lai ve thoi ve bai ka kong gen chiang mu ta ngoài ra các cái mã mày na psychometric test giat về qua về làm ác bằng lo different psychometric test để kia đi mã mày cái là còn đã cầu vai các mũ sửa te a report te to DMIT ka bol to engine dik ahi confirmation dang khata hi le then intelligent base apen a test na dik hon gen kina adhang khata hi le DISC test ke chiom me ve why pen test leo chen mi khat test man sang thu me ve why test leo chen why sana le na personality pen DMIT report pe som le buk som le sa dia ki pia the personality report pen en ka leo chen ki bang ve lai de kena 2022 lam pe ken khat ve kana test mo in DISC psychometric test pen ka test le 57% dominant hong ke cheve why zo 30% will comply nang kichi in why ma banga kha after 3 months a test non khat ve test non himem ka test non ale 55% dominant why zo secondary kha comply hi ve 30% will lakma mo percent chu ki khang hi le ki bang rual ve la in chin yai ni ve ka test zo nunga DMIT ong zilin ka ki test ale kha bang chi DMIT report pena primary secondary dominant in chin
hoài rồi khắc khut dung xóm là khắc khut dung sagi khắc dominant nên chân khut dung thum khắc kia comply này về mà psychometric test ở DMIT cái tuổi chàng tí cái hoài tiếng châu hi lo na kinh thắc kêu là tang pia hay thì không có promote chàng school không hay cái là seminar room không có promote chàng mình không kinh ta lo sẽ hoài ra cái kén bằng hi mi aza sin mai volunteer khat sam khe se ke tu ni ma le Greenwood Academy seminar pia nga naw pangte volunteer khat sam khe nga a khut zung second som khong et sakinga ke sak zo nga a software tel lo kha personality te ken en the ke en the chi cha chu khut zung fingerprint pattern ki bang het lo chi som ni ome ve ina a category a khat chi li ome ve wai chi li te kha fingerprint pattern category khat personality khat chia wai sa ka personality li kine dominant compliant influential steady kine ma in chin en et sakinga wai student lu kyang a best friend lu sam he sakinga ama tu sak non ma in a hi na ti a strength a weakness a trait le a pilwang ne di te le a kizat thik na di te SWOT analysis kong gen di le to a student mu pen ama ka thei sai hi ma lo ka ki mu to ma a khut jung ke ta ka ge ne ve second som kong khut jung ne na ma in a strength weakness trait a pilwang na di le a kizat thik na di te ka ge na le person bang za di ka hi a che ka ge na le 90% vel di ka hi che ve ma in chin wai ja ka ama a chawi lo hi hun chawi lo seminar teng phia la ka chi zen dia e career guidance teng phia la ka ge ni ve ma ka ge ni ve ama a chawi lo wai student wana thei kha classmate ten le dik sa wai ki zuaw phu tom bang ai lo can approve na de ka hi se ka hi ai ma in July kha leadership training pe dia sap tuam kha de naung sama nói sana chu mi som thum ve lai dia ma heu tu deuh teng ki mua wai hun na leader sa hi na wa amau le mau ki thei chat ngai wai ja ka a psychometric test khong atua ma vahi saklang la buai om di sum charge tame chaching ke fingerprint we sak vecking a personality ka ge nei ve amau pi chinyan in dik sa ve ko ai dik sa wai pom wai ma kiau chi lo vo kha chi vo chi om tuan lo gen sak ve kai wai ja ka mi cha chu mi teng bakki gen sakul lo wa ja chu in ek jong nine chen mi teng a tho ni na khut jung en in a personality ba gen sak mok lan sum mu de kia moi ja ka agi kana test approve sa hi chi kha kong gen thak ko da hi ma wai ja ka lung muang ta ke no mun min u teng bang teng so ala le ken kana verify sa psychometric test tung to na ba ka ke ma mai kana ki sui chetna pat ma a source ko hoi taga ka study ai chi kha e konggen chatai ina kwa ma ki force lo aging ta lo te thenong test ke jiao le chen kwa ma ki force zen lo hilelea hon test te kha chi do taka da ka ni hon explanation ki pe explain zo chang a question om bang kila lai ve ma inang question dot bang ki answer sa ka hi wai ja ka test leo chen na confusion ti ong clear zo ti mon test so changa report interpretation huna confusion na tau ti ong clear ti mi sang le zali lam ki test sakhini ve Delhi tanale va test sa Guwahati Arunachal Pradesh Shillong Mizoram le yai Manipur lam ka ki test sakhini ve wai ja ka và con ông vay ấy đi kia khá là vui chi khá là chị thì bằng mạ thuồng lâu kia lắm bắt chú confident cái ina ana thấy xem lâu bằng nghe mong là lệ đại ra cắn con tích lâu cho nên happy to help you understand nó chỉ khá cùng clarify na video công bố là và cái này